Wuna nkasa wi no why say wunyai. Wunu wo credibility tell me my Abronye. And yes na my mobra. Abronye dey enim say our mental problem dada. Because obi a only mental problem onye de oye no. Wunu wo ye kratini time Abronye na number wiase be ye de. Se nana Jantuah na otinchire FM no. So ye kratini time me Abronye and ye wiase mbe my mobra. Me so mako school a che wonti ma me ne wonkasa. Say we say wako school chain Dr. Minso mako school a chain wonti me pese me tell say you are mad. One sem na wo kan no e dambo because if you are not mad and Ghana police for sometimes I don't even get you. Abronye aye damning revelation way. Catch obi so e kronfo da so to 24 hours. You have not even picked the person. So provide evidence. Because okita Zimbabwe PAD bia obisa ne thesis crowd try ya onkai. Wait. Eso tire Kevin Taylor de. Sa Kevin Taylor program o nyina no ni teacher ne na Jantuah. Awurade. Na Kevin Taylor papa besin nen on take step say or the school fees back. Mini aketua Kevin Taylor. Naturally men kana asem. If we say ebra oba ye say me man akwenya na mentete no e wo radio mu no. Me fa ne say minia still o ye minia. Nyame ya adomani agye ama no ene babia waduru. Na didi atem a wodidi nkrofo ene de ya o ka kire nkrofo. Enye saa na me obedi mi nsem no metete no fa ho but ono nso de oso opeso ye ebeboa no enim krom ha de waka fa obia ho edidi atema wadidi we generally benefit NDC because minim say no MPP ni eduru ba bi ni nyoma e course no e no dane ye e no support to NDC. I don't have a problem with that. There have been many times or the meet me ye show ebedi di matem aka de oso oka but me fan say me ni ake 20 me mfa no ho me mfi no etore bi onya wie kra ni ase di nkomo ni asere na djuma na oye and there have been many times okasa asem na me miama no because impanyufo no be frame aka chem se na men so de bi ama ka kire o se yen kromo ha ya Ghana ha ne ate ne ako ama Ghana o yanko ba bia o mimiti kromo ha me gina nkra ni mu MPP stronghold kra ye kon ye nti na Jantuah anya obi oye kawoda obehia security before so obekọ baabi me kwa security bi anka me ho meti kromu he ya meti MPP stronghold Ashanti region enso ye konye emma ye make sure say MPP stronghold kra na omuntimi fa Ghana fo nya de omope ena madwuma me ye as multimedia no emra hye ho nti ade bi wo ho a me ntimi nka me nua ketua Kevin Taylor obetimi aka minti me tracing the dio bia atem ye ma me sa kwan no but no betimi aka because any platform wadidi obi atem wadidi Nhyira wadidi multimedia atem wadidi obi a obeka na asem bia and asem but let's be careful